nak an tu lai ti hal ko buzi rong na sarna ado lai mi phuna kan dolo mo kol mi phuna kan dolo mo tina bian hal sa thangai. Like I said, thil kan zo te ka hin valai le thil zo ning la pathian le zo ne phunium zong za kharau le mit la valai le mit zong za valai le mit in chun har nak long te na khat min ong lai kan kong kan ro te ka mo thinun nak na khat zang fa nak na khat lung re thai olok chong na semen sela kharau le mit zo te ka boy pa pathian ne tit mi ngai ve cho chu har nak chung asung pa nak lang tar ka du cha adu ko boy pa pathian rin atuan shim chan tam pi cha valai le mit kan zo te ka hin chu valai le mit kan zo nak boy pa pathian ni a fair mo fellow ti kan ta cho boy pa pathian adik mo dik lo tia valai le mit kan ta cho boy pa pathian ni atu mi vel te apal mi lo a fair lo mi lo a fair di aman di adik di minung tu ni valai he kan ro cha se sebasala boy pa pathian kan do tok sin ran ko ri cha chu aboy chu mo mi chung chu boy pa ni hin tit mi ngai chen thiam ta chun na ka mo America rampi ki silver world mi rakom chu khang lai America la chung lai America nak dawe 60% ron nak thiro ka te America ram chung ni mo zakat chunga manung so zakat kum na so manung som ro kan thilai te lo ko se sebasala chu chung in chu boy pa ne salot nak atu acho chu kam ma ko ram zonga chang mi hi boy pa ne lot nak pa kan du cha se ko you guys ask really good questions. Things that happen in Burma, when you look through the human eyes, it's very sad. But when you look through the views of God, God is planning something. We don't know what exactly is that, but we know that God is doing something, because God is always working behind the scenes. And we will see the glory of God when the time is right. We just have to wait right now. Be patient. Okay. Tu zan cha na hin kan real to mi Bible cha chang te real ti ding kan som than ha kan dilang ma Bible cha chang te he mathai dal nga nak chang thum nak in chang le khat nak tiang salai chang le ni nak tiang salai kan di lak real ti ding kan som na. Let's all read together. An hem na lai nun anem mi chu lunglom mi nam vasida pathiani an kami na nan chong chiami chu lunglomi namvasida pathiani nandu nak chu atlinter lai midang chunga zangfa na anei mi chu lunglomi namvasida pathiani an zangfa na lai lungtin athiang mi chu lunglomi namvasida pathiani milami kar remna asar chu lunglomi namvasida prophet na kha an rakshem na chu tia ti chathiang kan mi boy pa ne sun pa nak chok se Tlangcung Cawnpiaknak te kha se tanai man thlak te ko ventar mi kha hi Tlangcung Cawnpiaknak ka phan ve alon che mi thali akhan
khi cả buổi Giêsu Christ này Tlangcung Cawnpiaknak akin biak in an sak Catholic Paul ne chuka zona chon man ka vathave style nga in kan nu ne angkia ka chok piak mi te se ni man tu ki ko ka dakala ka thai ti lo hi ka zona hin Giêsu Christ ne Tlangcung Cawnpiaknak akan Cawnpiak mi kharu har tak tak ase hi Tlangcung Cawnpiaknak hi kan in chung khar chia avun I pliding in avun in nun pi choding tu zan chan kan som na kama pum pak chu even laki kan in chung khar lak ding em tu zan chan hin kan som na scholar tam pi ne an van chim mi cho Giêsu Christ ni a Cawnpiaknak viel te khala ki atang pin ma pariat he fantome chu pariat cho kri nun zia za in nung na siti adu na kha chu a Cawnpiaknak vial tis alak he ma phun ria te a fantom ti a kenen te hi phun ria mo a fian nakin e ka zon chuna hin tam pi kan ni zong kan nun na ka kan chon khoding mi tu u me chu tu zan chana mun shom ning kan som na a pakhat na ka Giêsu Christ ne van ti mi chu hi ka zon a hen mi chambao kan sitia angal mi chu lunglomi nan vasida vanjung pen nak chu nan mata asie ate hi ka zona hen marang holin chun bless the man bless are the poor in spirit for there is the kingdom of heaven kan ma lai hol de hin thchu ate mi manglawin mi chambao te kin man mi chambao te kin van thok marang cho bless te kin thok mo thachwa te kin thok sebesar kan ni chun la hol kan van le te ka chambao kin van thok I van chung pen nak te kin kan doctor hi ka zona bless ti amandu mi he krik holin chun marang hon se bless te ki amane krik holen van le mi ke se krik hol ni achim du mi achim tak du mi he lop nak ke se thachua mu nak long salong kin thachua mu nak he lop nak ta chin ken chu krik be fang ne chun ali achim du mi ke se Giêsu Christ ne ka avan chim sami chu mi chambao kan siti anghal mi chu te ken athok a Cawnpiaknak hi Tlangcung Cawnpiak phun rian avan chim e chu phun rian avan chim avan thok nak chu mi chambao the poor in spirit te hin avan thok cho phundang kan chim sia chun tharau le mi se fak tia takin le kho se la holin mi chambao ti se lo in tharau le in mi se fak tia aru mi na chu lunglo mi nan vasida zai cha tia nan ma bantuk cha van chung pen nak chu si takin le ding phun ke se tharau le in mi se fak Giêsu Christ ni apakhat nak avan thok mi chu mi chambao ka si tia aru mi chung lunglo mi nan vasida atitek a hen zai ben tu khida mi chambao tia chimdu mi chu sina te he van zau ti ding kan som na God said blessed are the poor in spirit okay poor in spirit tharau lai mi se fak ka zona ven chimdu mi chu keima hi san tlai lo ka se tharau lai in achambao mi ka se chu tharau lai ka chambao cha BAWIPA pathian bom nak he Giêsu Christ ke he tia anghal mi ki an chambao nak anghal li BAWIPA ka he tia anghal mi chu lunglo mi nam vasida ti ka chimdu mi se keima chu ma chambao ka si ma tlamtling lo ka si tharau lai in mi se fa ka si ti anghal mi chu lunglo mi nam vasida ti ka chimdu mi se my brother and sister right here, Jesus started by saying this. Blessed are those who are poor in spirit. Okay. This is the first step. This is the first step in growing in the likeness of Christ.
knowing knowing how imperfect you are, knowing you are weak, you need God, knowing you are poor in spirit, knowing every decision that you make is poor, every decision that you make can be wrong, knowing everything that you think, every word that you say can lead you to wrongdoing, knowing how imperfect you are is the first step to grow in the likeness of Christ. Knowing how imperfect you are, knowing how sinful you are is the first step in growing in the likeness of Christ. Mitsambao kasi tharau lai mitsambao kasi ti ing hal hi kri muisam ken nak cha denga kri muisam ken than nak cha denga amasabi kasi mitling tia aru ami minung thani zaitik man anun athang kho balo ka phim ko ka thiam ko ti iru a than kho salo mitsambao kasi tharau in misifa kasi ti ang halmin hani lop nak nun an chau zeta tia apani naka avan pe mi chu atap asham mi chu longlomi na sida pathian ni an na lai tharau lai mitsam bau kasi timi nak ti ruwa nak ni boy pa pathian sin na ta shamin thacham nak leya akan shuai kambara hola van chimi chu blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Kay machu mitsam bau kasi cha kharale mi sifa ka cha BAWIPA bom na ke BAWIPA lam shwe na ke bekhian na ka tu mi zong hi kapal du thim na ka tu mi zong kapal chu cha cham pathian kharau lam shwe na ke tia khal nak ni hin BAWIPA sina ku ni ta ai sha mi tang dor nun tang dor nun tum akan shwe. Brother and sister, the first step is knowing how imperfect you are. Knowing how imperfect you are lead you to surrendering yourself to God. Katling lo kacham bao tia na hal tik nakunin kuk na bila boy papatin sina bom nak na hal. Chubantuk chu BAWIPA ni anham thalai tia kahin kan mu. Zaitik mana pathian sina bom nak hal velo mi a phor lo mi zaitik mana BAWIPA ni achoi sambal na lo. Zaitik mana BAWIPA ni thembal na lo. BAWIPA kacham mi chambao kasi tia BAWIPA pathian sina ta ai sambu in tha cham min hani ka atap asham mi ti ni asodu mi chu thacham nak ase sual ngai chi buin pathian sin thacham nak ni hin nun hem nak pathian sin ara min hem nak ara patum naka nun ane mi chu longlomi nam vasida pathian ni an khammi na kha nan cholai tang dor nun kacham bau tia ang halmi na ni tang dor nun an ngai toy dor nak nun an ngai chu toy dor nak nun ni chun nun nem nakapek na an nun nem zungza chan tam pi chu kan in chungkhara hin zero na kan sekton zero na kan boy bai ton tia amaru ki kol usalo kaima ka chimi am handeu kaima ka timi am handeu ti ronga atam pi se I phor hlot nak le kaima ti nak ne hin in chungkhara him boy bai nak chu pi ton semen selo in chungkhara lom nak chu pi tu chu tang dor nun le nun nem nak ne hin in chungkhara lom nak chu pi ton anun ane mi nasit chu anuam tok nan khri fa bu hi nun bu in van chung akai mi khi he lo nan khri fa bu chung he ke ma ka he tok ta na ka mo nan khri fa bu chung a hen din fal na ka le nun nem na kan khin van chung akai mi khi lo sia le le ha kai ma sa dik man lai ka teจะพอเบียใช่ไหม
nun ane mi na sin cha anuam tuk kaima te mi long putan ngai balo mi dang cha zon ruan an ngai zung za in chung khara nun nem te in mi dang zon ruan akan van nun te ka kan nu zon ruan akan falate na te zon ruan ak van ngai te ka chun in chung khari isek na boi bai na atlom shim chan tam pi kan sik chu kan nun hak ton in chung khara nun nem lo kan lung thin hak kan bia ki hak kan bia anem kholo kan ma lai mi shim mi tam pi kan pa le shim zon se kan nu shim zon se nan bia ki hak tok chu nan fal te nan kan au mi zong kin nan bia hak tok ka pa le tu tiang he van chiu lian te ka au chu van chiu lian ra tu te ka au chu kan min fak pi ba kan ke dot nak te kan ka au thiam lo ka pa ne kan nu na ke ka pa ne ka dot te ke azek lo kan ma kholen ken ongenu bi fut nu ti au chu kan palate nan ka hak tak chu nan falate ke kan nakti ne na fa ka fa na naktin chang mo ti silawin ai atu long man pha khoi iti ban tu rol kan fanu le ten rol an chuane e ka fa te na chuan mi tho tok ti silawin hei na chuan mi chu kan murka ki thlum kholo murka anem kholo ke chicken senior pastor he kan murka anem to ka ti chu alai be fang he ado to ke te kan senior pastor la siama yang he an murka atlum to ka ti chu sama yang so motor van mong pakya motor mong chian ngai nai o khas nem ngai chu murka chu vai mu an nem ni he phong kare chon la bang chen siama yang atla cham na ngai nom tak chu murka thum te in kin kan chim te ka mi thin lung adam chu chuba tuk nun nem te kan te ka kan pong kam na i hoi kom anuam tuk chun nun nem nang chun nun nem nang so zetin na rat sia chun ke mai mi cham baw ka se tharau le ami safa ka se siang tharau bom na ka her te mi hal in ta ashamin pathian sin thlacham nang na chun nun nem nak cha chu api chun nun nem nak te ka khri fa bu meeting to tek nak anuam tok chu han deu liwa chun khri fa bu ke khri fa bu a mena upa kum sa pi tun de mi ke se mena upa meeting ka ki kati meeting ka kai ngam lo zai cha te meeting ka kai kin kam pa le den an si la mong la kati ko chu kan pastor pa yamin ke chima lo anu nem tak mi pakat ve chu meeting kai la ati to atha ka the khri fa ba bu an ve su la an si so ti ka pang chu an ho ke chian to ke maka an nun ke nem kholo rong kan se chan tam pi khri fa bu shui tu na jong ne khri fa bu adam lo nak kan dam tar kan zo tar nak hi kan bi hak to kan nun hak to rong hin khri fa bu na kan zo tar chu nun nem nak nun thlum na khri fa bu na hi adam tar chu ma in chong kha long salawin shui tu pa chim ni nun nem te khri fa bu kan shui ta khen khri fa bu nom to Sunday school sia mate hi Cawnpiak athiam tak minang khin annun anem mi ki hak chenen tlai chan deu na an lung tin rian tuan deu cheu kha Sunday school sia ma chu achan ja kani chok ami chu an falate ni khin dora an kala an huna tik an tlik tak na chu sia ma nu se an tlik tak na chu ka sia ma sia he te vaku lo kin tlik tak na chu a Cawnpiak mi cha tha kho men ko sma se lo annun hak tok tika ngak chene an ngam kho lo nun nem nak ne hin kampong kom mi jong hi kan ruak lo leng pi khin an om na ka rak nem tar ven ha chu sia le si to ra khati lo ka cha si kho ba lai lo ta chun na ngamo kan khi fa bua annun nem tak mi sia le ban to kum ve chu annun nem kho ning he sik zong ai sakau vai ka chu kan mano chairman pai a cha pau tak mi chu a voi thu ai chu
thao non bigi sala haliwa avoi kha vai chu avoi kho kanam thuki ama ne vai lo bi bika che ku si ti chu ai min ki chim so sang chu thai ko sa nào kan si ka ama ne vai lo bi bika ei ka ngai thiamu ti chu anan nem ko ning chu ama tu ne khen avoi vai ba tu ngai thiam na hal anun anem tika rian 20 anuam tuk umti 20 dia anuam tuk chu anun anem min ha chu lunglomin nam vasida pathian ne an kham mi khanan chola ete pipa me thang thas kausa mi chambau ka siti ang halmi tharau la ya mi safak te ka siti ang halmi na ni pathian sina thacham nun na la ya shruina pathian sina tai sha mi thacham mi na ni nun athum na kha kan cham do po hin kan nun hi boi pa na kan thum chin chu chan tam pi kan nun ha hi kha kan cham lo cha se kha acham mi na zaidik man nun hak ballo kha acham mi zaidik man nun hak ballo zai cha te ke ma kan nun nak them ka fiang pathian sin kha ka cham tak hi no pi thi ka du ruang sa chu i phong công linh tu gian chưa adong lại gian sang rồi mà lan sẽ chăm hết cái hôm tục vi làm lo chưa nó bị chỉ cái sang ta khá càng hal chăng ta cả bắt thiên sinh thà cả chăm bồi pan này kum ruk chung bác akan hatar ta cả kum ruk chung ak bồi pan này kanun akan niệm tar kabi hak mi kanun hak mi việc ta bồi pan này akan sarsiam thà cả chăm đâu đâu athot na cái đâu đâu kanun anem đâu đâu nula pan ha chantam pi kanun ha hi thà kan chăm lo rong se ko kan falate zong hi ze ruang da hitluk an nun ha tian tia chun than cham lo ruang ase tha acham mi khak chia zong hi an nun hak bal lo tha an cham da do hi an nun nem da do velai okay my brothers and sisters knowing how imperfect now knowing how sinful you are lead you to prayers the more you pray the more you humble yourself. The more you humble yourself, God will lift you up. God will put you in a position that you never even thought of yourself. I never thought I would be the president of CBC USA Youth. There are 9,000 who are smarter than me. Now 9,000 youth who are smarter than me, who are more handsome, beautiful, who are more educated, more spiritual people than me. But God lifted me up. God lifted me up. There's only one reason. The more you humble yourself, God will lead you up. Nanun na thum da do boi pani an choi san da do velai. Nanun na choi san da do boi pani an thum than velai. Kazona avan peri mi cho. Pathian du na kha. Nan du na ngan big I achia mi cho lunglomin na vasida. Pathian ni nan du nak chu. Atlin tar lai ate boi pa pathian ka cham bao tia kan hal te ka pathian na tha kan cham na ne kan nun akan nem tar nun anem min ha ne pathian du nak tu akan ko zungza rang do ka van kal ko la pathian du nak atu min ha ni chun mi chunga zang fa nak an ngei zungza mi chunga zang fa nak tampi na ngai kholo kan ngei kholo khi pathian du nak kan ruat lo cha se pathian du nak aruat ko mi ni chun mi chunga zang fa nak ngei lo kan bal lo pathian du nak aruat ko min ha ni chun mi ngei thiam mi lerul an manglo min nga ngei thiam zungza pathian du na akol min ha ni chun mi zang fa na ngei zungza ka vanlan ri ko lai lung thila thiang mi chu lunglo min nam vesi da pathian kha nan mu lai nun nem nak ne minang cha pathian du na kha tu ana le akan shwe chu pathian du na kan ruat te ka kan tu te ka midang chu zang fa na kan nge lung tin thian nak le akan shwe
จูนี่จูนมีละมีกระเริ่มหนักสร์ตูหนักเลยกันช่วยปะเทียนดูหนักตัวข้าปะเทียนนี้ตัวอาจจะมีตัวรวงอาเช่นนักเองมีจุลงลมินวสีดาวันจุกเป็นนักสุนันตาเสนั่นนี่จุกจูตัวนั้นสีรวงมีนี่อันนี้โซนาอีอันนี้รำนาอีลิพุนอินอันนี้พุนาติกานั่นจัลลบหมอกอวสีดานั่นลงอิโลมุนั่นลงอิโลมุลอธนวมเขาเจจัติอวันจุงขวาอาลักสองตัมปีเชียเปียกนั่นเสกเอาจะเป็นตัวจิมเปย์นั่นลานีรักมี prophet นาคาอันรักเชมนาจุติอาเตอตุจานาหินฮิปเรียดลักหินอมรัวตุจานเตะชิงเชียวที่การดูมินาจูนุนเนมีที่เฮชิงเชียวในการสมนะนุนเนมีในไตนากันหูอินชุงคาราหินอินชุงคารานูลปาเนนุนเนมติกะนันเบชิมฮอร์นุนเนมติกะนันมาชิมนันนุนเนมติกะอินชุงคานูอันตุหักเชียร์จงนี่อินจินไลกันยังไงตุกันหอยปาปักไปเห็นในพิธีเจ้ามันเอาแต่เสวอินจินอังกฤษแล้วอินจินไลอาราเชียอินจินอังกฤษแล้วกันมาเสียงจงจานขัดเรียกเจ้าอินกจินไลกันนูนะกัสไลตะกตีจานตัมปีมันเอาจงนี่หักเชียร์ที่จงอินจินให้กันตีต้นเจ้าอารวงตัมบิกเจ้านูละปานุนหารวงกันสักเอาจุนนุนเนมกันเงี้ยคนหนักจ่าเด้งอาจุนมีชัมบาวกสิที่อันเขาหนาวเสคราวเลยอามีสฟากกสิที่อันเขาหนาวเสจูกันเองหันหนังเลยจุนคุกกันบิลตร์เสปะเทียนเสนาทากันจำตร์เสปะเทียนเสคุกกันบิลทากันจำแต่กันนุนเนมนุนกันเงี้ยไรจุนนุนนี่จุนกันจุนนุนเนมนุนกันครีฟาบุละอินชงการกันทุดเยอะแต่กันนุนอัคลุมจุนนุนเนมนุนนี่จุนมีจางฟ้านักปะเทียนดูนักตัวนักมีเลมีกันละกันรำนักตัวนักเลยปัจจัยนี้กันตัวอากันจะมีอากันโจมเปียกมีตัวนักตัวดูนักตัวโคนักนุนเลยอากันช่วยอันนู้นอันนี้มีนี่หินฮาร์นักกันตอนเด็กกันอิงเขาเจ้าฮอลเขาไงมีอันนู้นอัฐองไงมีอาเลวมีนี่หินฮาร์นักกันอินติกากันต้องกันไปเขาใส่แล้วอันนู้นอันนี้มีตัวนี่หินมาชมบ่าวกสิทธิะอาเจ้าหลังมีตัวนี่หินฮาร์นักกันอินติกาฟ้านักอินติกาอันอินโคนักอันนู้นนั่นไงไตโคนักนู้นนั่นไงจุดจ้าตูจานจานาหินอินโคนักนู้นกันไงนักจ่าดึงอาจุนกันนู้นอิทรมนาวเสอันนู้นอากันนู้นกันอิทรมที่กับบอยปานี่อากันโจยสันไลบอยปาไม่จะทางเทสเกาเสโซเสียงพระฟังปานี่อันนู้นนักอาพอลที่กับบอยปานี่อัทุมเดวิดซูอันนู้นอัทุมที่กับบอยปานี่เสียงพระฟังอาเสโซเสียงพระฟังปักฮี100อสิมีค่ะ0อาวัตลาจูเสียงพระฟังข้าดองนักอามาลมาทัดูนักอาวัพันตุขลปาเดวิดซู0อสิมีค่ะเสียงพระฟัง100บอยปานี่วัชยานุนทุบนักนี่บอยปาลมตาเรบอยปาดูเนี่ยกันโจซันยิสุคริสต์ริมค่ะฟิลิปปินส์นี่นักกันเรียเสียจุนปัจจัยสีนักชามมิชัวค่ะอรวดละวีมินุมสีนักตุกาลักตัวอีดนักนุนตุกาลักีน้องเอนักลำตุกาทีมีวายลำจงที่นักเตียงอาทีมเดียกันหู My brothers and sisters in a Christian life start with knowing yourself knowing yourself how imperfect you are knowing how sinful you are that lead you to kneel down and pray to God. When you, the more you know about yourself, the more you know about yourself, that should lead you to humble yourself. When you humble yourself, God will lift you up. When you have pride, God will put you down. Because God raise up the people who humble themselves. Kan dila ka kan diyan halay.